Abahezanguni mu butegetsi bwa Isirayeli bashyigikiye umugambi wa Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ejo hazaza h'intara ya Gaza. Ni umugambi ugamije gukura abanyapalestina hafi miliyoni 2,300 mu ntara ya Gaza bagatuzwa ahandi. Abo bahezanguni bemeza ko uwo mugambi utanyuranije n'amategeko mpuzamahanga. Abanyapalestina bo ntibashyigikiye uwo mugambi. Aba bagizwe n'abadepite batsimbaraye ku byakera mu nteko ishinga amategeko Knesset bateranye ku cyumweru gishize mu nama idasanzwe kugira ngo batangaze ko bashyigikiye umugambi watangajwe na Perezida Donald Trump wo kwimura mu ntara ya Gaza abanyapalestina barenga miliyoni 2. Minisitiri w'imari wa Isirayeli Bezalel Smotrich yahise atangaza ko agiye gushyiraho ibiro bishinzwe abimukira muri Minisiteri y'Ingabo bigamije gushishikariza abanyapalestina kuva muri Gaza. Buri faranga tuzashora mu gushishikariza abantu kwimuka rizaba ari rito cyane ugereranije nayo dushora mu ntambara zihoraho. Ingengo y'imari ntizaba inzitizi kuri uyu mugambi. Ntabwo ari umugambi usanzwe. Ni amahirwe yo guhindura amateka mu burasirazuba bwo hagati na Isirayeli. Umudepite Simcha Rothman avuga ko uyu mugambi wo kwimura abanyapalestina usobanutse kuruta uwatanzwe na Misiri n'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. Avuga ko uwo mugambi wabo wo uha uburenganzira ubutegetsi bwa Palestina kuyobora Gaza, ariko ntubaha ububasha bwo gusenya no kwaka intwaro abagize umutwe wa Hamasi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifata nk'umutwe w'iterabwoba. Hari abantu bavuga ngo reka tugorore Hamasi, reka duhe amahirwe Hamasi yo kongera kubaka igisirikare cyayo. Wavuga ute ko icyo ari igisubizo gisobanutse? Si cyo. Giteye ubwoba, kandi giteye ubwoba kuri Gaza. Giteye ubwoba ku batuye Gaza, kinateye ubwoba ku mahoro mu karere. Umuhanga mu by'amategeko Eugene Kontorovich wo mu kigo Kohelet Policy Forum cyo muri Isirayeli wegamiye ku ruhande rw'abahezanguni, we avuga ko kwimura abantu ubakura mu bice byibasiwe n'intambara bitica amategeko mpuzamahanga. We know that in time of war there are refugees. Turabizi ko mu bihe by'intambara havuka ibibazo by'impunzi. Urugero, muri Afghanistan hagaragaye impunzi ziba miliyoni. Niko bimeze muri Syria. Muri Ukraine naho hahunze ababarirwa muri za miliyoni. Ariko ntibyigeze byitwa itsembabwoko. Ubu noneho nta bushake buhari bwo gutuma abantu bitwa impunzi bigenderewe, ahubwo ni ingaruka z'intambara. As a consequence of war. Ku rundi ruhande, abahagarariye imiryango ishyigikiye impinduramatwara babibona ukundi. Uyu ni Hagid Ofran wo mu muryango Peace Now Settlement Watch wo muri Isirayeli. This is not voluntary. Ibi ntabwo ari ukwimura abantu ku bushake bwabo. Ni ukubirukana no kubakura mu byabo. Ni icyaha cy'intambara, kandi ni ukwambura ubumuntu ikiremwa muntu. Iyo usanze abantu aho batuye ukabashyira mu kaga, warangiza ukavuga ko bifuza kwimurwa, ntibivuze ko baba bashaka kwimuka ku bwende bwabo. Benshi mu badepite muri Knesset bashyigikiye ko Isirayeli isana imidugudu 21 y'Abayahudi ikanabagarura ku butaka busanzwe ari ubw'Abarabu mu ntara ya Gaza. Abayahudi bari baravuye kuri ubwo butaka mu 2005 ubwo ingabo za Isirayeli zavaga muri iyo ntara. Daniel Wise nawe wigeze gutuzwa muri bene iyo midugudu ashyigikiye icyifuzo cyo gutuza Abayahudi mu ntara ya Gaza. Abaturage ba Isirayeli biteguye kurwana, biteguye gushyira mu bikorwa igitekerezo cya Perezida Trump cyo kwimura abanyagaza. Nanone kandi abanyayisirayeli biteguye kandi bashishikajwe no gusohoza intego yabo yo gutuza muri Gaza yose Abayahudi gusa. Nubwo kongera kubaka imidugudu y'Abayahudi mu ntara ya Gaza biboneka nk'ibishobora kugorana, abanyayisiraheli benshi bashyigikiye ko umutwe wa Hamasi utagomba kugira uruhare kuri hazaza h'iyo ntara. Kugira ngo ibyo bishoboke, bavuga ko bizasaba gukura abanyapalestina muri Gaza.